Yes, nibyo n'amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko Joseph Kabila Kabange uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yewe wanayoboye iki gihugu imyaka myinshi cyane kugeza ubwo yaje kuba ava kuri ubutegetsi bukaza gufatwa n'uriho ubu mu mwaka wa 2019 ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Elias Fachibeto benshi bashinja ko akomeje kugenda azambya ndetse akomeje kugenda akora ibyo benshi batemera nawe. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo mbere yuko twinjira mu nkuru tubazaniye arashinjwa ibintu birimo kuba atarigeza akora igikorwa na kimwe cy'iterambere igihe cyose amaze ku butegetsi, noneho byagera mu bice birimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ukuvuga ngo ni Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice bitandukanye, hakaza kugaragara ubwicanyi bwagiye bubaruharwa neza ibyinshi byakorwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDL ishyigiwe n'iki gisirikare, uyu mutwe w'iterabwoba ndetse na Wazalendo yaje gukorwa. Ubu tuvugana noneho habaye ikimeze nkaho ari ukuza kongera gukangura Tshisekedi bikorozwe n'uyu Joseph Kabila Kabange, binavugwa neza ko yagize uruhare mu gushyira uyu mugabo ku butegetsi, ariko bikaza kurangira badacanye uwaka kuko Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza kwikubira ndetse no gukora ibitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga. Kuri ubu rero uyu Joseph Kabila Kabange bivugwa neza ko abarizwa mu mujyi wa Goma ndetse wamaze gusobanukirwa filozofi ya 23 ndetse n'ibikorwa byayo bigamije kubohora abaturage bagerageza kwirukanwa umunsi ku munsi ku butaka bwa Kongo bwa gakondo bashinjwa kuba atari abakongomani, ari naho havuye gushinga umutwe wa 23. Bivugwa neza ko Joseph Kabila kuri ubu ngubu ari umwe mu bajyanama bakuru b'uyu mutwe. Uyu mugabo kandi bivugwa neza ko yakomeje kugenda higwa na leta ya Kinshasa, ariko bikaza kurangira bibaye impfabusa kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasizeho sanctions cyangwa se ibihano bikomeye cyane ku mitungo y'uyu mugabo, ariko ntibyaza kumukoma mu nkokora kuko ni umwe mu bafite agatubutse ndetse bimwe bavuga ko bitanazwi aho biherereye. Uyu rero biravugwa neza ko yamaze guca amarenga mu bijyanye na Kivu Republique. Kivu Republique ni leta bivugwa neza ko igomba kuba leta ya 23 igomba kujya ikora ibikorwa bitandukanye bikorwa n'ibihugu nk'uko bigenda bigaragara. Aba baturage bo muri Kivu zombi ni ukuvuga ngo ni Kivu y'Amajyepfo hano za Uvira, ibice bitandukanye bya Bukavu ndetse kuzenguruka ibice byose biri muri Kivu nyine y'Amajyepfo kuzamuka ukajya muri Kivu y'Amajyaruguru uhereye za Goma kuzamuka za Minova za Masisi uzamuka za Nturo za Kirorirwe n'ahandi hose kugera ibice byose bihana imbibi n'igihugu cy'Ubugande. Ubu tuvugana rero bisa nkaho amarenga yatangiye gucibwa na Joseph Kabila Kabange. Uyu kandi agashimangira neza ko Tshisekedi abaturage be bamaze kugaragaza neza ko nawe batishimiye ibyo akomeza kugenda akora. Abaturage bo ku butaka bwa Kongo uretse n'abaherereye mu bice bya Kivu baravuga neza ko batishimiye uko babayeho kuko bisa naho nta gishya nta terambere mu gihe igihugu cyabo cyuzuyemo iby'agaciro gakomeye cyane. Ibigerageza kugenda bikoreshwa bisa naho bikoreshwa mu nyungu za perezida ndetse n'umuryango we ndetse n'akazu nk'uko bivugwa, ndetse aba hafi ye kandi nabo bakomeza kugenda bigwizaho imitungo, abaturage bagakomeza kugenda basigingira. Ubu tuvugana kabone n'Kinshasa mu murwa mukuru haracyagaragara imihanda idakoze, haragaragara ibisa naho ari umwanda udasanzwe. Abaturage bakavuga neza ko nta terambere, amashuri asa n'amaze igihe kinini cyane nta kuvugururwa, ibitaro nuko. Ibi biri gutuma uyu mukuru w'igihugu cya Kongo akomeza kujya ku gitutu maze abakomeza gushyira akabaraga mu bijyanye no kubaka leta nshya ya Kivu Republique cyangwa se ya Volcano Republique nk'uko benshi nabo bagenda babivuga, bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga. Igikomeza kugenda gitera Tshisekedi gutakarizwa icyizere ni iki ngiki. Amakuru agaragaza neza ko Tshisekedi ibyo akora n'ingabo ze byamaze kugenda bimenyekana, birimo ibikorwa bya gisirikare bigenda bikorwa n'ingabo ze, ariko bikaba ibikorwa bibi cyane ku baturage, birimo kubasahura, kubica, kubarasamo amabombe bakoresheje za drone, ibyabaye Rubaya, ibyabaye Minembwe, ibyabaye Masisi n'ibindi bice bitandukanye. Benshi bakemeza neza ko kuri kwamaze kujya hanze. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi bose bamaze kumenya ko ingabo za leta
leta ya Kongo FARDC zifatikanyije n'abarundi ndetse na wazalendo rero bakomeza kugenda batoteza bashyira ku nkeke bashaka kurimbura bamwe mu baturage bo kuri ubutaka bwa Kongo. Ibikomeza kugenda bihama 23 amahirwe yuko amahanga yamaze kugenda yumva ndetse hashobora kuza kuba ikimeze nkaho ari igitangaza. Gusa kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yongeye kuvuga neza ko bijyanye n'amabuye y'agaciro ya za Rubaya ishobora kuza kubyinjiramo cyane maze igakorana namwe mu makampani akomeye cyane asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Kuri ubu ikijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya higanjemo Abashinwa nibo bakorana na 23. Bivuga ko amabuye y'agaciro aturuka muri ibice 23 ariyo igurisha ikifashisha mu bikorwa bitandukanye birimo imihanda ndetse n'ibindi ikomeje kugenda ikorera abaturage bo ku butaka bwa Kongo mu bice yamaze kugenda yigarurira. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda habisibaniro, aho ingabo z'abarundi zikomeje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kugerageza kwinjira Minembwe maze ngo bamenesha abaturage bahatuye bahashire maze bahashyira ibirindiro bikomeye ngo by'ingabo zabo nk'uko benshi bagiye babyemeza. Abaturage b'Abanyamurenge bagiye batabaza, imyaka ibaye myinshi cyane amahanga asa naho yanze kubumva kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gushinga igisirikare MLDP kwirwaneho gikomeje kugenda gifatikanya na 23 kugira ngo basevinge ubuzima bwabo ndetse bakomeze kurwana kuri gakondo yabo. Kugeza kuri ubu baribaza impamvu abarundi baje kubatera kuri gakondo yabo. Ibikomeza kugenda bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzisanga mu bihano bikomeye cyane. 23 nayo ikabikomeje kugenda igerageza gukora ibishoboka byose ngo hashyirweho imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire maze bw'ibihugu runaka kugira ngo iyi Kivu Republic ibe yakemezwa maze leta ya Kongo isigare yigenga. Maze aba baturage Tshisekedi avuga neza ko atarabo ku butaka bwa Kongo abarekere ibice byabo. Ibi ariko Tshisekedi yabyumvishe benshi bavuga neza ko ari kimwe mu bimubabaza kuko atifuza gutakaza ibi bice byiganjemo ibibarizwamo bimwe by'agaciro byo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ibyo Joseph Kabila Kabange yakomeje kugenda acamwa amarenga agaragaza filozofi ndetse na 23 isa nayo yamaze gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'urugamba, ariko ikarenzaho no kubatsinda mu bijyanye na politiki na diplomasi. Bisa nkaho ari byo byarangije Tshisekedi akaba atakigirirwa icyizere kugeza kuri ubu ngubu. Puezero niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma yuko Puezero higaruriwe n'ingabo za 23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero, no operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira ndetse nizagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare n'igisirikare cya leta ya Kongo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane 23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye ndetse nubwo byagaragaye ko abasirikare bafite ikimeze nkaho bagenzwa n'ubujura kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse nabo muri wazalendo birukanka bafite amatungo magufi ndetse namwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye 23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage 23 kimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi
bice nyuma y'uko zirukanwe Puezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na Twirwanaho bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya ndetse bigasa nk'aho 23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nk'aho izi ngabo z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za 23. Ni nayo mpamvu 23 nayo itari kubababarira na gato yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. 23 n'abarundi bisa nkaho rutari buze koroha. Ubu tuvugana 23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe kontrolwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Andi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bamaze kumeneshwa. 23 iri gukora ikimeze nkaho ari ugukura mu nzira isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye ibyaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya 23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Aba basore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka. Ubu tuvugana intare za Sarambwe ziri neza katikati hano ku mujyi wa Uvira, ariko ntabwo uyu mujyi urafatwa nk'uko bigenda bigaragara, ahubwo abasore bamaze kuwinjira cya gitutu ndetse no kwegera pureshi ikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Hagaragaye imodoka zigera kuri 4 z'igisirikare cy'u Burundi zipakiye abasirikare. Bivugwa neza ko bafashe umwanzuro wo kwimura ibirindiro byabo kugira ngo baze guhunga 23. Ibi kandi byakozwe nta masasu abayeho. Ibyo benshi bavuga neza ko ingabo z'u Burundi nazo ziri gushaka kumera nkaho ziri kwikiza uru rugamba, kuko ingabo z'u Burundi noneho ziri gusubira inyuma zitarasanye nyuma yo kubona neza ko zugarijwe igitutu cyamaze kuzigeraho ko 23 iziri hafi ndetse ikomeje kugenda izigenda runono. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi, inkuru zivuga neza ko rwose bagaragaye burira amakamyo ya gisirikare basa naho bari guhunga, maze bigaragara neza ko 23 mu by'ukuri kwigarurira uyu mujyi nanone bitakongera kugorana mu gihe yabifata nka initiative ikomeye cyane yo kongera kwinjira muri uyu mujyi bakawigarurira. Ariko kandi hakomeje kugenda havugwa ikimeze nkaho ari ubujura budasanzwe bwo gukorwa n'izi ngabo z'umutwe wa Wazalendo ndetse zikomeje kugenda zihangana n'abaturage. Abaturage bo kuri ubutaka basa naho bamaze kugenda bashira ubwoba kuko barimo barahangana ku buryo bukomeye cyane n'izi Wazalendo zirimo zigerageza kubasahura ibyo twakita nk'impamba, kuko bamaze kubona neza ko amazi atakiri yandi. Wazalendo iri kuri pressure ku gitutu karabutaka. Ibigaragazwa nuko yamaze kugenda isubira inyuma. Abarundi babibonye nabo bati natwe tugakizwa n'amaguru. Ninde uri buze guhagarika 23 muri ibi bice ko bisa nkaho ibintu byahindutse. Abajenerali bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi ndetse no mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhamagara ibyombo, amatelefone birimo biracicikana binyuranamo amabwiriza mashya ku bakamandazi, ariko bisa nkaho nta gishya biri gutanga kuri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Icyatumye bamwe bafata umwanzuro wo kwisubirira inyuma bakarekura bimwe mu birindiro bari bafite ndetse bakabirekura nta n'amasasu avuze, ahubwo ari ubwoba n'igitutuma 23 yamaze kugenda ibegereza ndetse ikabikora ndetse mu buryo navuga ko ari uburyo bukoranye ubwenge budasanzwe. Ubu tuvugana rero nyuma y'uko 23 na Twirwaneho bigaruriye Puezero nk'igice kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Igice ugikontorora bashobora kugira byinshi cyane akoresha Minembwe, akoresha umujyi wa Uvira bitewe n'imihanda hahurira communication yaho ndetse na transport iroroshye cyane. Hahurira imihanda igera muri nijya mu bice bitandukanye, ukuvuga ko ufite Puezero aba ushobora gukomanyiriza undi uri mu bindi bice uburyo bwose bushoboka.
ibi nibyo mu 23 rero na kwirwanaho barimo barakora. Ingabo z'u Burundi zirimo ziracucumirwa muri ibice n'ubundi benshi bemeza neza ko zimaze iminsi zisa naho zitabona ibyangombwa nkenerwa byose bitewe nuko kubibagezaho bisa naho bigoye. mu 23 ariko isa naho ibi yabikoze ibikora nkana kugira ngo ibanze kubabaza ndetse ize kugenda ishyira ku gitutu ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange. Inkuru rero zikomeje kugenda zicicikana zigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gishyirwaho imbaraga z'umurengerano mu 23 mu gihe iki gisirikare gifite icyo twakita nkaho ari esheki ikomeye cyane mu bijyanye no kurwana mu kirere. Indege z'intambara zisa naho zangijwe izitarahanuwe, igisa nkaho ikirere cya Kisekedi gisa naho kiri kuba kirifuri ndetse ibituma 23 ikomeza kugenda yisanzura. Benshi bemeza neza ko ubundi uru rugamba ruba rwararangiye mu 23 yarafashe ibice byose ahubwo byagiye bizitirwa n'ibitero by'indege y'igisirikare cya leta ya Kongo byatumaga mu 23 isubika ibice byo gufata ndetse ikagenda irwana n'izi ndege dore ko ni nyinshi zamaze kugenda azihanurwa. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bahabarizwa bose bamaze kuvamo. Ibivugwa ko 23 ishobora kongera kuhatera za mbunda nini zirasa kure nk'uko zahahoze. Ibintu rero birasa naho bitari korohereza ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Benshi bagashidikanya ku bushobozi bw'izi ngabo z'u Burundi zikomeje nazo kugenda zisubira inyuma nk'ingabo za Kongo. Mu by'ukuri benshi bari kwibaza waje gufasha undi ndetse ufasha n'ufashwa bose bakomeje kugenda bagenza umugongo, mu gihe 23 na kwirwanaho bakomeje guharanira uburenganzira n'ubuzima bwabo no kubaho kwabo bakomeje kwa divansinga. Ubu tuvugana Plaine de Ruzizi, Bijombo, Kabunambo n'ibindi bice bitandukanye. Ubu 23 yatangiye kuhagera amajanja. Ibimenyetso bigaragaza neza ko bisa nkaho umupangu wa General Makenga Emmanuel ukomeje kugenda usa naho uri kugerwaho. Inkuru zikomeje nanone kugenda zicicikana mu binyamakuru rutura byandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zisa naho ari propaganda ariko ukuri ko kwamaze kugaragara nuko izi nkuru bari kwandika ziri kuvugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo ngo kiri guhangana na 23 rwabuze gica, mu gihe abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje gutanga inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi kiri gutsindwa cyane ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagarikwa ku buryo bwa danje ndetse uburyo butari busanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa inkuru nyinshi cyane hano muri ibi bice aho 23 yamaze kugarura imbaraga ndetse n'ibimeze nk'aho ari ibirindiro, ibitwaro biremereye cyane byose byamaze kugezwa muri ibi bice. Ariko kandi sinabura kukujyana neza hafi n'umujyi wa Goma. Ubwo twasimbutse twigiriye muri Kivu y'Amajyaruguru aho twari duherereye muri Kivu y'Epfo aho ibintu bisa naho bitoroshye cyane. 23 iri kugenda ikubura ishyira ku bintu ku murongo. Ubu tuvugana mu birometero bigera kuri 20 ni kure cyane uturutse mu mujyi wa Goma humvikanye amasasu. Bivugwa neza ko ari abawazarendo ndetse na FDLR bari bagerageje kugaba ibitero shuma ngo baze gusahura abaturage, dore ko kwigerera kuba bagana mu bice by'uyu mujyi bisa naho bigoye. Ariko bivugwa neza ko basubiranyemo ubwabo batangira kurasana, ibyaje gutuma 23 ku burinzi iza guhita imenya amakuru ko hari abatangiye kwinjirira abaturage. Niko kugenda ndetse hatangira kubaho imirwano, kurasana bitamaze umwanya munini. Ariko bivugwa neza ko 23 iri kugaragaza ko iri mu bice byose ndetse ibice bituyemo n'abaturage byo ikabyibandaho kurusha. Inkuru zikomeje gucicikana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ubu tuvugana rwabuze gica, Umunyamerika n'Umufaransa ndetse n'Umushinwa. Ninde uza gutsindira iri soko? Ninde uza gukomveka Kisekedi ko nawe yakomeje kugenda aryama ahindukira
amambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti twasinyanye amasezerano yo gukorana nyamara ukomeje kugenda uturerega. Ubufaransa buti tumaze imyaka igera kuri 4 hano dufite byinshi tugomba gukorana, nitwe twamwe dukorana nawe. Abashinwa bati ibi birombe ko ari twe tubirimo ko dusanzwe dukorana n'iyi leta ndetse tukaba turi gukorana na 23. Ninde wababwiye ko iri soko twarivamo? Ibi byose bikiyongeraho ko ibi bice Tshisekedi bagendaga biri mu bice 23 ikontorora bikaza kugenda bihumira ku marari. Benshi baribaza uko Tshisekedi ari buze kumanajinga iyi situation arimo itamworoheye na gatoya nk'uko bamwe bari kugenda babigaragaza, ariko abandi nabo bakavuga neza ko Tshisekedi n'ubundi ibi bice nta bya kontorora bishobora kugorana kugira ngo aze kugira umwanzuro abifataho, ndetse nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo muri ibi bice barameneshejwe nta n'abari hafi aho. Ubu 23 irimo irakontorora ibirombe byose ndetse n'amakampani y'Abashinwa acukura amabuye akanayatunganya niyo bakomeje kugenda abakorana, mu gihe aya mabuye ariyo bivugwa ko akomeje kugenda akora ibikorwa remezo bitandukanye ahangaha kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa na 23. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni umuyobozi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe na mugenzi we Son Excellence nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Elias Neva ubu tuvugana abagabo basa naho bicariye intebe ishyushye, pressure y'igitutu gikomeye cyane, by'umwihariko noneho kuri perezida w'u Burundi we benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo nacunga nabi ashobora kuza kwisanga yafashe imwe mu myanzuro inakakaye inakomeye ayikoreshejwe n'iki gitutu. Ubu tuvugana ubutasi bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwamaze kuvumbura amakuru ko 23 na twirwaneho bamaze kugota ndetse bidasubirwaho ingabo z'Abarundi, ariko bakabikora mu ibanga. Bisa nka ingabo z'Abarundi zari ziri mu bice byegereye Mikenke mu birometero bitarenze 3-4 ndetse na za Puezero, biriya bice bose bamaze gugotwa mu buryo bw'ibanga. Ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo bukimara kubimenya bwamenyesheje abakuru b'ingabo muri leta ya Kinshasa, nabo bamenyesha perezida y'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi, niko guhita hamagara uwo yita best friend we hakurya za Bujumbura na Gitega, amubwira neza ko amazi atakiri yandi. Ubu tuvugana rero haravugwa igisa naho ari ubwira kabiri ku ngabo z'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane iri kuri ubutaka w'iki gihugu cya Kongo ku ngabo ze. Noneho ubusanzwe bivugwa neza ko yaramaze iminsi yaramenyereye kwakira inkuru z'abapfuye ndetse n'abafashwe mpira, ariko noneho aba baracyahumeka, ariko basa naho bamaze kugotwa, ndetse byagaragaye neza ko n'itumanaho ryabo rishobora kuba ritakiriho neza ngo baze gusaba ramforo bimenye ngo iraza kunyura hehe, backup ishobora kuza kubakura muri aya matsa. Ese biragenda bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yahise ahamagara abakuru mu ngabo ndetse bahita bakora inama y'igitaraganya, ariko itigeze ibonana kimwe mu bisubizo bishobora kuza kurokora abasirikare bamaze kugoterwa kuri ubutaka. Ikigaragara nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi we yahise akora icyo benshi batunguwe nacyo cyane, kuko n'ubundi gutera imibare akabona kohereza abandi basirikare ngo bajye gukora nka backup kwa bariya nabo bashobora kugwa mu mitego, kuko bisa naho hari amakuru badafite, ndetse bigaragara neza ko igisirikare cy'u Burundi kitari kigiye gukora ibitero bimeze nk'ubwiyahuzi, basi ngo bazana amabombe barase muri ibi bice, n'ubundi abasirikare babo nibo bashobora kuhagwa, niko nibo bagotewe muri ibi bice. Igikurikiyeho ni ukwiyambaza Imana ngo igire icyo yakora. Ako kanya yahise ahamagara abakozi b'Imana babiri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Akanya k'amasengesho ubwo ngo kaba karatangiye kwiyambaza Imana ngo hagire icyo yakora, nk'uko byakomeje kugenda abivugwa. Ariko kandi uko basenga ni nako hakurya abanyamurenge nabo basenga ngo Imana yongere kubagabiza abanzi babo. None ninduza kumvwa ko
bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zamaze kugotwa mu buryo budasubirwaho, kandi ma 23 na twirwanaho bigasa naho nta mbabazi bafite na nkeya. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi biraza gukemuka bite? Ese Imana iraza kumusubiza maze ibone aba basirikare yakongera kubakira? Byose ni ibintu tugomba kwitega, ariko ntago byoroshye kuko bisa naho n'ubundi n'uwasenga bisa nkaho abanyamurenge baherereye mwa biriya bice amasengesho yabo amaze igihe kinini cyane ashobora kuza kuba ariyo yakora, ndetse akaza kugaragaza imbaraga zayo nyine nk'uko bakomeje kugenda babyivugira. Aba bakomeje kugenda bavuga neza ko ubwoko bwaba ari ubwoko bwahawe umugisha, abagerageza kubica nibo bakomeza ngo kugenda bahura n'ibibazo. Ibintu birakomeye rero. ma 23 ikomeje kugaba n'ibindi bitero bitandukanye mu bice bya Baraka, ntago byoroshye aho irwangana na FDLR. N'intare za Sarambwe zagarutse mu ngamba. Reka nkubwire ibibaye ku ngabo za leta ya Kongo n'abarundi zari zatangiye gufata umuhanda werekeza hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko bari bamaze gufata umuhanda werekeza mu bice ma 23 yamaze kwimukiramo. Mu by'ukuri ni umuhanda mugari uturuka mu bice bya za Uvira, ariko ukaba umuhanda uza werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibirometero bitari bike, ariko ingabo za ma 23 zafite abasirikare benshi cyane ndetse n'ibirindiro. Ibi nibyo bitumye izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi bagwa mu matsa. Ni nyuma y'uko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa nibagera mu birometero bike cyane utangira kureba umujyi wa Bukavu batangira gusheringa, ndetse bakaba barasa igisirikare cya ma 23, ariko bisa naho bitabakundiye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta y'u Burundi cyagombaga kunyura Kavimvira na za Gatogota, ariko ma 23 yayisiza na ramfort ikomeye cyane, ibimodoka by'intambara. Abasirikare b'u Burundi bakoze ikosa rikomeye cyane, bagenda ibirometero byinshi cyane, ntibatekereza uko bashobora gusubira inyuma mu gihe batunguwe n'umwanzi. Nyamara ibabayeho bahise bagotwa ku buryo bukomeye cyane. Kumbi izi ngabo zasanze zamaze kwinjira mu madefense y'igisirikare cya ma 23, ariko kubera ko zamaze kwinjirana ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'imbunda z'intambara ndetse n'ibimodoka bikomeye, ubu ma 23 ntabwo yigeze ibarasa, yabaretse irabaravogera, ndetse bamaze kugenda ibirometero byinshi cyane batazi ko bari mu birindiro bitari ibyabo. ma 23 igicunga bagitangira kwirekomanda, ndetse ngo babe batangira gusheringa. Nubwo intare za Sarambwe zatangiye kubarekuraho amakompura, bagerageza kwirwanaho maze babona neza ko bamaze kurenga umurongo utukura. Mu kugerageza gusubira inyuma rero niho bahuriye n'ibimeze nkaho ari inkuba zikubita cyane. Ubu tuvuga n'ibimodoka by'intambara by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze guhira mu muhanda werekeza Bukavu neza byakongotse. Bisa naho ma 23 yari yabipanze. Zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zari zitwajwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari muri operation yo kugerageza kongera kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakaba bakora ibimeze nkaho ari ukugerageza kwisubiza uyu mujyi. Ibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Ibirometero bari bamaze kugenda byose bagerageje gusubira inyuma, nyamara bisa naho bitabakundiye, ndetse ntabwo bari bitwaje ikimeze nkaho ari communication ihagije ku buryo bashobora kuza gusaba umusada. Ibyo basabaga byasaga naho biguye, kuko ibirometero ingabo zagombaga guturuka mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine de Ruzizi zikaza gutanga umusada, n'ubundi zagombaga kuhagera uko bimeze kose. Aba basirikare bamaze kwicwa ku buryo byabaye ngombwa ko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC benshi bamanika amaboko. Nubwo bamanitse amaboko, ariko bari bamaze kuba bagerererwa, ndetse hari hasigaye ingerere nk'uko bari batangiye kuraswaho urufaya, ndetse dore ko bari abasirikare benshi cyane, amakamyo agera kuri 3. Aba bose bahise bayavamo, ndetse batangira kugerageza kwirwanaho, ariko baza kubona neza ko bigoye. Kuraswa imbere n'inyuma n'impande zose nibyo byari biri kubugariza, ndetse bituma bafata umwanzuro wo kumanika amaboko. Benshi bemeza neza ko iki ari ikindi gisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi byagenze bite kugira ngo ma 23 ize kuresista ifunga umwuka maze ireka abasirikare babanze bindire neza bagere ku murongo utukura?
aho bagombaga gutangira gusheringa M23 benshi bemeza neza ko yamaze kumekinga shwa ko ibice barimo nta numwe ushobora kuza kurasa mu mujyi wa Bukavu ndetse ushobora kwegera mu bice bisanzwe birimo binatuwe n'abaturage. Uyu muhanda uturuka mu mujyi wa Uvira werekeza mu mujyi wa Bukavu unyuze za Gatogota na za Kavimvira ni umwe mu mihanda ikomeje kubera inzira y'umusaraba ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi gikomeje kwisanga cyaguye muri ambushi zikomeye cyane. Ubu tuvugana babaruwe bamaze gupfa n'abasirikare barenga 115 abandi bihaye M23 barimo n'inkomere imibare yabo ntiramenyekana. Ese koko ibi birashoboka ko ingabo z'u Burundi zazafata umwanzuro wo kuva muri imirwano kuko zikomeje kugenda zihatakariza ubuzima? Ubu tuvugana abaturage bavuga neza ko imirambo bakiri kuyibonera yandagaye mu nzira, ibintu bemeza neza ko bishobora kuba ari bimwe mu biri gutuma igisirikare cy'u Burundi naho gikomeje kugenda gikora ibikorwa bimeze nkaho ari iby'ubwiyahuzi. Ubu tuvugana hano muri Kivu y'Amajyepfo neza werekeza mu mujyi wa Bukavu hongeye kumvikana amasasu, ariko bisa naho bitatinze cyane kuko abo gutsindwa bari batsinzwe bahita bamanika amaboko. Abaturage bumvisha amasasu nta kibazo bigeze bagira kuko n'ubundi babonaga mu makaritsiye bari kumwe n'ingabo z'intare za Sarambwe zababwiraga neza ko badagomba kwikanga. Uretse umuhanda route principale wari kubera mwimirwano, bisa nkaho n'ubundi ibindi bice byari bituje. Abaturage bari bazi neza ko M23 iri kumwe nabo, ndetse M23 nayo yari izi ko izi ngabo n'ubundi zisa naho ziri kwishora mu ruziga rwayo. Ibintu rero bisa naho byabagoye cyane ndetse biza kurangira M23 ibikoze ndetse ibikora mu buryo buyoroheye cyane. Ubu iminyago yindi y'ingabo z'abarundi yaje kuboneka ndetse benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi bashobora kuzisanga cyarashiriye muri M23 igifite nk'imboye z'intambara, abandi imirambo yabo ishinguye mu byobo bitandukanye hariya mwabiriya bice akomeje kugenda habera imirwano. Ubu tuvugana ushinzwe ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo akaba umwe mu bakamanda bivugwa neza ko bashaririye. Uyu nawe nakubwiye inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ku munsi w'ejo amakuru yari yagizwe ibanga. Uyu mugabo yaje gufatwa mpiri na M23 afatirwa ahitwa Irundu ubwo yari muri operasiyo ikomeye cyane yo kwereka ingabo ze uko zigomba kongera gutegura ibikorwa byo kunyura mwabiriya bice bya Irundu byerekeza mu bice bya Minembwe, kuko babonye neza ko M23 ndetse na Twirwaneho kugira ngo bahakuremo byabasabye isukari ikomeye cyane, ariko kandi biza kurangira babirukanye kugeza ubwo intare za Sarambwe zigaruriye na Puezero. Inkuru ncamugongo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aho babika ibikoresho bya gisirikare, zimwe mu ndake zakoreshwaga. Ibi byose byagiye bifatwa amashusho n'umutwe wa Twirwaneho. Izi ngabo za MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge nyine zakomeje kwerekana neza ko zigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi ndetse n'ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo muri rusange. Defense nini cyane z'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo basa naho bamaze kuzirekura nyuma y'umuriro ukomeye cyane w'izi ngabo za Twirwaneho nk'uko byamaze kugaragazwa, ndetse zifatikanyije n'izi ngabo za M23. Ibi byose byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, byakubitiranaho ibinyamakuru nabyo byamaze kubreaking inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ikimeze nkaho ari ibikoresho byose byari byarapanzwe kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko bivugwa neza ko ari kontineri zigera kuri 3 nk'uko tubikesha ibinyamakuru byose yaba ibyandikira ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Nk'ikinyamakuru BBC nacyo cyatangaje iyi nkuru kivuga neza ko hari drone nyinshi cyane zari mu makontineri agera kuri 3, buri kontineri yarimo drone zigera kuri 5. Ibi ni ibikoresho byagombaga kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi byose byabashije gufatwa na M23 aho benshi bavuga neza ko izi drone arizo M23 iri kwifashisha, maze bigatangira kwitirirwa ko hari ibihugu byaba bifasha uyu mutwe ndetse ko ari byo biwuha izi drone. Kumba amakuru yamaze kumenyekana ko ari ibikoresho byafatiriwe na M23 ubwo byoherezwaga kuri ubutaka. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuko bisa nkaho General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23, yamaze gushyiraho itegeko rikomeye cyane. Uyu mugabo umaze
umaze iminsi yumvikana yongera gusubiramo amwe mu magambo akunda kuvuga ko bagomba gukuraho leta y'abaginga ndetse bakerekeza i Kinshasa. Bisa naho uyu mugambi watangiye nubwo ari urugendo rurerure. Ibimenyetso byatangiye kugaragara, igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gitsindwa, gisa naho cyamaze kunanirwa ku mpande zose. Ibikoresho byagombaga kwifashishwa bisa naho byose byamaze gufatwa ndetse ibitarafashwe byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na za Mikenke. Benshi bakavuga neza ko nkundura ikomeye cyane yabereye mu gace ka Irundu werekeza neza hariya Minembwe mu isantere ariyo yabaye intandaro yo kwirukana izi ngabo z'abarundi ndetse zikaza kugenda zisa naho zisize byinshi cyane mu bikoresho zari kwifashisha. Ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo gidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu kirere, bisa naho iki gisirikare nta mbaraga kiba kigifite kuko byagaragaye neza ko kurwanira ku butaka gisa naho gitsindwa umunsi ku munsi. Ubu tuvugana imihanda isa naho yahengamiye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo n'aba barundi. Na 23 ku itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ukohereza abasore mu bice byerekeza i Kinshasa ndetse akereka Tshisekedi ko asa naho ibyo yamubwiye byenda gusohora. Tshisekedi nubwo yemeze gutyo akomeje kwitabaza inshuti ye magara Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kumubwira ko azamugwa inyuma ndetse bazafatikanya mu byari byo byose bari kunyuramo, by'umwihariko ibi bikorwa bya gisirikare barimo. Ariko kandi ingabo z'u Burundi zo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo zikomeje kugenda ziyahurira n'uruva gusenya. Urugendo rwerekeza mu bice bya Kinshasa bivugwa neza ko ari urugendo rutoroshye kandi ariko rurashoboka cyane bitewe n'uko ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo za ndege zifashishwaga nyinshi zamaze guhanurwa mu bice bitandukanye. Amakuru mwagiye muyabona, zitarahanuwe zarangijwe ku rwego rw'uko zidashobora kongera kujyanwa ku rugamba mu buryo bworoshye. Kandi bivugwa neza ko Tshisekedi aho yaba yarapanze kongera kugurira izindi ntwaro zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone kandi za kamikazi. Ibi byose agomba gutegereza amezi ari hejuru ya 6 nk'uko ibinyamakuru byabivuze, bitewe n'intwaro yaraherutse kugura zose zaje kumubera impfabusa. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirwana ariko ari ukwirwanaho, kuko kuba batekereza gufata ibindi bice byo bisa naho ari inzozi. Ibi byose bikaza kwegekwa ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ushinjwa kuba yarihutiye kuba yafata ibice bitandukanye. Nyamara muri pura z'iki gisirikare bari bamubwiye neza ko uru rugamba rugomba kwitonderwa, kuko bisa nk'aho 23 nubwo yarekuye ibice bimwe ndetse bikavugwa neza ko yabirekuye kubw'ibiganiro by'amahoro, ndetse bamwe bakabyitirira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisa nkaho ari amanyanga ndetse 23 bakayishinja ko yakomeje kugenda isa naho iri gutirisha ndetse ikica agahenge k'intambara, agahenge k'imirwano kashyirwagaho, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikavuga neza ko 23 ikarenga ndetse hakaza kubaho ikimeze nko guhitana ba mwana, kuko n'igisirikare cya 23 na twirwaneho bavuga neza ko agahenge kose k'imirwano kagiye gashyirwaho, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye giprofita maze kikagaba ibitero by'izi drone ndetse n'indege z'intambara mu birindiro bitandukanye. Ahangaha rero niho bongeye kwibutsa ko wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma, nk'uko yamaze kugira iri peti nubwo atakiriho, byemezwa neza ko nawe yishwe muri ibi bitero mu gihe hari agahenge. Ikigaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bafite propaganda nyinshi cyane zikomeje kugenda zigerageza kwerekana neza ko ibiganiro by'amahoro ndetse n'agahenge kagiye gashyirwaho kishwe. Nyamara mu by'ukuri bagashinja Tshisekedi ko nta ntambwe n'imwe yigeze atera yerekana neza ko agamije kuba yakubahiriza yaba ibyavuye mu masezerano ya Washington ndetse n'amasezerano yakomeye cyane yagiye abera i Doha ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana Tshisekedi mu byo yasabwe harimo
arimo kugerageza gusenya umutwe wa FDL ndetse akitandukanya nawo, nyamara benshi bavuga neza ko ubu ahubwo ari patanarugi. Ibi rero bikavugwa neza ko uyu mutwe yasabwe gusenya akaba akomeje gukorana nawo, bisa naho ari bimwe mu bintu bigaragaza neza ko Tshisekedi ibyo yagiye asinya mu biganiro by'amahoro yagiye agera i Kinshasa akabihindura, ariko benshi bagashimangira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe mujyanama mukuru, ariwe wagiye umugira izo nama. Nyamara bikaza kugaragara neza ko inama nyinshi perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agira Tshisekedi zagiye ziba inama zitari nziza, kuko ibimenyetso byagiye bigaragara, kuko ibice byinshi cyane yagiye amubwira ko azamufasha kugumana ndetse bakaba bakomeza kubikontorora byagiye byamburwa izi ngabo z'u Burundi mu buryo bworoshye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bivugwa neza ko urugendo rwerekeza i Kinshasa rwatangiye ku ngabo za 23 ubwoba hariya muri leta ya Kinshasa nyine. Bivugwa neza ko Tshisekedi nawe yatangiye gutekereza icyo gukora. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibice bitandukanye ahitwa Rumbishi, ahitwa Kamatare ndetse n'ahitwa Gashovu na Kabingo. Ubu tuvugana ibindi bice byose byongeye kugwamo ingabo z'u Burundi zoherejwe guhangana muri uru rugamba, bisa naho rwamaze kubananira no kubagora mu buryo benshi bavuga neza ko budasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kugeza kuri aka kanya cyamaze gutangazwa n'urupfu rw'abasirikare bakuru baguye muri operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe, aho bishwe urupfu rutunguranye. Amasasu menshi cyane yarashwe na ba Mudahusha wa 23 nyuma yo kumenya igice giherereyemo. Aba basirikare bari nk'abaje gutanga motivation ndetse n'amabwiriza y'uko urugamba rugomba kuvugururwa nyuma yo kumara igihe kinini cyane, hafi cyumweru cyose batsindwa ndetse banatakaza abasirikare. Iyi nkuru rero ikimara kugera kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa naho yabaye nk'ukuyeho telefone bitewe n'ibyo yabwirwaga na bamwe mu basirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda barwanya iki gitekerezo cyo gukomeza kohera ingabo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, ingabo z'u Burundi zisa n'izaho zacitse umugongo neza. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe, rusa naho ari urwego rwo gusubira inyuma mu gihe 23 ikomeje kwa advancinga mu buryo busa naho budasanzwe. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano, Abarundi basa naho bihaye ikiruhuko, ariko kandi ni ikiruhuko kirimo akababaro gakomeye cyane, ni icyunamo niko twabyita. Abajenerali bagera kuri 2 bari mu bakamandazi b'urugamba, dore ko aba batari banasanzwe kuri ubutaka bari boherejwe ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kureba aho biri gupfira nyuma yo kumara icyumweru batsindwa batakaza abasirikare benshi cyane, abandi bafatwa mpiri. Nyamara bakihagera 23 yari yamaze gukurura amakuru, dore ko yaje kubarasa amasasu. Bivuga neza ko ari amasasu yarashwe na ba Mudahusha, abaseneipazi bagera kuri 2 ba 23 nyuma y'uko aba basirikare bari inyuma y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bababwira uko bagomba gukora ndetse na systeme bari gukora, ndetse bababwira neza ko batongera gukora withdraw ahubwo ari uko advancinga paka Minembwe, ariko bije kurangira bahaguye. Mu gihe abatangaga amabwiriza baguye ku rugamba bahise bakurwa kuri iki kibuga cy'imirwano igitaraganya na bagenzi babo n'abari babacungiye umutekano, bigeragezwa kugirwa ibanga, ariko byaje kurangira bimenyekanye ko hari abasirikare bakuru 2 b'igisirikare cya leta y'u Burundi bahaguye. Bivuga neza ko hari hoherejwe abasirikare bagera kuri 3 bakomeye, 2 burimo bahise bitaba Imana, icyatumye urugamba rusa naho ruhindura isura, maze abasirikare b'igisirikare cya 23 bahita babona imbaraga na avantage zo gukubita batabariye, kuko abasirikare b'Abarundi bari bamaze gutakaza abakamandazi bakomeye bari baje kubereka uko urugamba rugomba gutwarwa. Ubu tuvugana rero ni inkuru mbi cyane yamaze guca umugongo ingabo z'u Burundi, bari hakurya Gitega na Bujumbura basa naho batangiye kwakira iyi nkuru, ariko kuyakira byagoranye. Iyi nkuru ikimara kugera ku butaka bw'u Burundi, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kubahita kuraho umurongo wa telefone, kuko yaratangiye guhamagarwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ibi ngibi bari babimubwiye ko akomeje gukora amakosa
ikomeye cyane mu bijyanye no kugaba abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Abarundi abaturage nabo bavuga neza ko batumva impamvu y'intambara bishoyemo. Ubundi Burundi ni igihugu kitari gikunze kugaragara mu ntambara iyo ari yo yose, ariko bakomeje kuvuga neza ko perezida wabo icyo azabazanira bazacyakiriza amaboko agera kuri abiri. Ubu tuvugana Red Tabara nayo bivugwa ko iri kwitegura. Red Tabara uyu mutwe w'ingabo ibarizwa mu ishyamba rya Kibira irwanya leta y'u Burundi nyuma y'uko bivugwa ko General Evariste Ndayishimiye yayangiye gutaha, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kugwa mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Aha Red Tabara isa naho irimo irasimbukira mu kirere ndetse ikemeza neza ko iri kugenda imenya uburyo izi ngabo z'u Burundi zifitemo intege nkeya nyuma yo gutakaza n'abandi basirikare, bikaba byayorohera nayo kwa divansinga, dore ko ishobora kuba ifite umugambi ko leta y'u Burundi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kudakunda ko General Neva yongera gusubira kuri uyu mwanya, ndetse ibintu bisa naho bigoye cyane. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, amakompora komeje kugenda nyuranyuranamo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyakira inkuru mbi nyinshi cyane, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibi byose biri guterwa n'imiyoborere mibi. Perezida General Evariste Ndayishimiye yakomeje kubwirwa amagambo mabi aremereye cyane n'abasirikare bakuru bafite aho bahuriye n'izi ngabo, kuko kuzohereza ku butaka bwa Kongo bisa naho baba batabyumva cyane ko nta nyungu babibonamo, kuko abo bohereje baba bazi neza ko nibura hafi 1/2 cyabo batari bugaruke. Nyamara bigakomeza kuba gutyo, hoherezwa abandi bagakomeza kwibaza imperuka cyangwa se uko bizarangira. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi zishobora kuzarangira ndetse zenda gushirira kuri ubutaka bwa Kongo mu gihe iyi mirwano yakomeza kuba ikindi gihe kirekire, dore ko benshi banemeza neza ko iyi mirwano itenda guhagarara, kuko M23 ntiyenda guteshuka ku nshingano zayo yihaye, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu gihe cyakomeza kuba cyafunga umutwe bishobora kuzatuma abasirikare b'u Burundi bakomeza kugwa kuri ubutaka ari benshi. Nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwigira inama yo guhamagara General Sultan Makenga bwa kabiri, nk'uko bivuga ko yigeze kumuhamagara, ariko ibyo yamubwiraga bisa naho bitemewe na M23. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yigeze guhamagara General Sultan Makenga amubwira ko bakora ikimeze nka swap cyangwa se diru isa niyo guhererekanya imbohe z'intambara, ndetse uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yemeye kugira ibyo agereka birimo n'amafaranga kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibe cyabasha kubona abasirikare benshi. Imbohe z'intambara zafashwe na M23 ariko biza kurangira bidakunze. Ubu rero yongeye guhamagara kuri iyi nshuro, arasaba iki? Ibi turabifite cyane muri izi nkuru ndabikubwira uri buze kubisobanukirwa. Ibintu ntago byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi bongeye gusumbirizwa mu bice bitandukanye kugeza ubwo perezida w'igihugu cyabo yatangiye gufata telefone agahamagara asa n'ugura inzira, asa n'usaba imbabazi. Nyamara uyu mugabo yongeye kwisama yasandaye. Yes, nibyo koko ni ibisobanuro bikomeje kugenda bitangwa, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana hari abasirikare benshi cyane bamaze gupromotingwa mu rwego rwa gisirikare, ni ukuvuga neza ko bongerewe amaranka cyangwa se amapeti, ariko icyatunguye benshi cyane ni uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yafashe uyu mwanzuro ndetse akawufata ari uko abasirikare be bamaze kwitaba Imana. Abasirikare bamaze kugwa minembwe na mikenke muri iki cyumweru gitambutse ni benshi cyane, ariko kandi harimo bamwe bafite amapeti by'umwihariko ya hafi ya senior officers ndetse n'abasenior officers bagiye bagwa muri iyi mirwano muri iki cyumweru gishize, dore ko bahatikiriye ari benshi cyane. Uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi yigiriye inama ikomeye, benshi bavuga neza ko n'ubundi ntacyo biri bufashe aba bamaze kwitaba Imana. Aba basirikare bamaze kwitaba Imana bose yabahaye icyubahiro ngo abafata nk'intwari nk'uko yabyitangarije we ubwe nyirizina. Avuga ko abasirikare yabafashe nk'intwari ndetse abongereraho amapeti, nubwo ibi yabikoze ariko hari na bamwe imirambo yabo itaragira ku butaka bw'u Burundi cyangwa se ngo babe bashyingurwa ahandi hariho hose. Iyi ni inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yigiriye nyuma y'uko amaze kubona neza ko bari kumushyiraho igitutu cyo ko atita ku basirikare be ndetse ngo abaha agaciro
ibyo bakeneye ndetse n'abaguye kuri ubu butaka ngo babe bashyingurwa mu cyubahiro. Ibi benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabikoze asa n'ukwiyerurutsa. Abarundi benshi cyane ntabwo bemeraga ko ingabo zabo zirimo ziragwa kuri ubutaka bwa Kongo ku rwego babibwirwaho. Ibi byabakanguye ndetse bavuga neza ko niba perezida w'igihugu none hari kwemera ko abasirikare be nawe bari gushirira muri ibi bice byo ku butaka bwa Kongo aho bari guhangana na M23 na twirwanaho, ari ibintu byamaze gufata urundi rwego. Abarundi bisa naho ibyo kubabwira ko wahaye amapeti abamaze kwitaba Imana ntacyo bibabwiye na gato. Bavuga ko wari ufite uburenganzira bwo kutabohereza muri iyi mirwano nyamara ubikora nkana kubw'inyungu zawe. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma abarundi bakomeza kugenda uyu mugabo bamucaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi butuvugana yabuza yacira n'ayamira, bisa nkaho ibintu biri kumubaho ari ibintu by'ibitangaza cyane nyuma yo kuzamura aba basirikare ndetse akivugira ko bagiye nk'intwari, nyamara bamwibukije neza ko hari abandi benshi cyane bafitwe na M23. Hari indi mirambo myinshi cyane ishyinguwe mu byobo bisi mva rusange, nyamara nta mva rusange zirimo ahubwo ni ibyobo byacukuwe byo gushyiramo iyi mirambo kugira ngo ireke kugenda ibangamira abaturage batuye kuri ubutaka bwaberagamo imirwano. Ibi byose bamwibukije, bamubwira neza ko ibyo ari gukora bisa no kwiyerurutsa, kandi bamwibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bifuza atari uyu ukora ibijyanye no kuba yacuruza abasirikare b'igihugu. Ibi rero kubimubwira umukuru w'igihugu arimo arongera kwiyamamariza gutorwa mu matora ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe gito kiri imbere, bisa nkaho ari ukuza kumwereka neza ko batamwishimiye. Ubu tuvugana rero ingabo z'u Burundi zikomeje zo kugenda zigaragaza imbaraga ariko zitari nyinshi uko zikomeje gutikirira kuri uru rugamba. Ibintu bisa naho byakomeje gutuma benshi cyane bibaza ku migambi y'iki gisirikare. Ubu tuvugana ariko ingabo z'u Burundi nazo zongeye kuba zimenya amakuru ko perezida w'igihugu cyabo nawe ari kubona ko ibintu byamaze kurenga ubwenge bwe. Ni mu gihe perezida General Evariste Ndayishimiye yongeye gufatwa telefone ye agashaka uko yavugana na General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga. Ubu tuvugana wamaze kuba avugana na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi wakibaza ngo arifuza iki? Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yongeye guhamagara asa naho arimo aratakamba yinginga cyane, arimo asa n'usaba M23 ko bagira ibiganiro bagirana akaba yahabwa imbohe z'intambara. Ni ukuvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri iyi mirwano mu bihe bitandukanye, ariko bivugwa neza ko M23 ishobora kuba yamaze kumutera utwatsi, mubwira neza ko uretse n'abafashwe ndetse yagifatwa n'abandi. Ibintu bisa naho byagaragaje uyu mugabo w'igihugu cy'u Burundi utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abona neza ko nta yindi shuwa. Yamaze kubibona neza kuri urugamba basa n'abarutsinzwe, arimo aratakamba ngo arebe ko ingabo ze zafatiwe muri uru rugamba zaza kurekurwa. Inama y'igitaraganya y'abasirikare bakuru biganjemo abasenior officers gusa ndetse n'abakuriye amadepartement atandukanye mu nzego za gisirikare bose bateranye, ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abicaye imbere kumuhata ibibazo bimwe bitabonewe ibisubizo ndetse no kumubaza icyo atekereza ko hazaza h'igisirikare akomeje gutsembera ku butaka bwa Kongo. Ibi ni bimwe mu bibazo byaburiwe igisubizo. Bamwe bati uyu mugabo yari akwiye gusohoka muri iyi nama atakiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo yagiye akoreshwa ndetse ahumvikanye gusakuza bitandukanye n'inama zari zisanzwe za gisirikare, kubahana ndetse no kumvikana bisa naho byari ibyabaye ibyiyanga. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi ariho igitutu gikomeye cyane nyuma y'uko yamaze no kongera bamwe mu basirikare bapfiriye ku butaka bwa leta ya Kongo amapeti ngo mu rwego rwo kubaha icyubahiro. Nyamara bano bamubwiye neza ko iki cyubahiro ntacyo kivuze ku miryango y'aba biciwe ku butaka bwa Kongo mu ntambara igihugu cyabo cyajyanywemo ku bwende. Ibintu birakomeye cyane. Inama y'ita majoro ishobora gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije gutembagazwa ku butegetsi, dore ko yongeye no gukoresha iyi mvugo aho avuga ko hari bamwe mu bayobozi ndetse b'inzego za gisirikare batamukunda bakomeje